Jedan veliki pozdrav, dragi gledalci. Evo u današnjem klipu radit ćemo review, i to čega? Kineskog smartwatcha ili pametnog sata, koji se, evo, kao što možete da vidite, zove Smartwatch GV10. Evo, samo da pogledate šta dobijate ukoliko naručite pametni kineski sat. Evo, dakle, to je sama kutija. Otvorit ćemo kutiju da vidimo šta imamo unutra. Evo, dakle, manual. Evo, se nadam da možete da vidite. Dakle, Smartwatch GV10. To nije ni bitno. Idemo dalje. Evo ga. Dakle, to je naš Smartwatch. Wow. Wow. Evo, čisto da pogledate. Evo, dakle, to je kao home dugme. Sa druge strane, o tome nešto kasnije. Evo, samo trenutak da vidimo šta još dobijamo u kutiji. Evo, odložit ćemo sad sa strane. Dakle, da vidimo. Kada skinemo ovo. I to ovoga puta pojačana baterija sa 450 mAh, za razliku od prethodnog modela GV08, koji je imao, čini mi se, 370 mAh, da, otprilike je tako. Samo da vidim da možemo to da zoomiramo. Evo, dakle, možete da vidite 450 mAh u pitanju. Šta još dobijamo u kutiji? Pa nemamo nešto puno. Evo, dobijamo USB kabel za punjenje našeg Smartwatcha. Evo, kao što možete da vidite, sat je izuzetno lepog dizajna. Ovo je, čini mi se, metal. USB kabel. Baterija. Aha, evo, imamo ovde još nešto. Imamo screen protector. Dakle, na satu se već nalazi jedan screen protector, koji, kao što možete da vidite, ovde lošije zalepljen. No, nije ni bitno, verovatno su nam zato poslali još jedan, da možemo to da zalepimo malo bolje. Idemo dalje, hajde da ubacimo bateriju. Čekaj, dakle, prvo zadnji deo, pa onda ovde prednji. Evo, kao što možete ovde da vidite, dakle, imamo malu kamericu, HD kameru, kako oni kažu. Ovaj deo ovde, to je speakerphone. Idemo dalje, hajde da uključimo naš Smartwatch GV10. Evo, dakle, držimo ovo dugme. Wow. Da se nakratko pozabavimo specifikacijama ovog sata i šta zapravo ovaj Smartwatch poseduje. Dakle, ima gomilu stvari. Ono što ja mogu da primetim, to je touchscreen, Bluetooth 3.0, a tu je, dakle, i senzor za akceleraciju, kompas, pedometar. Isto tako, sat poseduje HD kameru sa čak 1,3 megapiksela. Eto, u pitanju je, dakle, mala kamera, kažu da je HD, kvalitet nije nešto bog zna šta, čak mogu da kažem i da je loš kvalitet. Takođe, tu je i funkcija da slikate svojim telefonom pritiskom na ekran sata. Dakle, uz ovaj pametni sat moći ćete i vi da budete u kadru sa vama dragim osobama. I naravno da ne zaboravimo jednu jako važnu funkciju, a to je da ne morate sat povezati sa telefonom preko Bluetootha, što je takođe jedna od funkcija, već vaš pametni sat možete koristiti i kao telefon. Upravo tako. Dakle, ubacite mini SIM karticu u vaš pametni sat i za male pare imat ćemo sve što nam treba. Imamo takođe funkcije kao što su štoperica, kalkulator, snimanje poziva, čitanje poruka, slanje istih, slušanje radija, ali samo ukoliko dodatno kupite slušalice sa micro USB ulazom. Dakle, uz ovaj Smartwatch ne dobijate slušalice. Ja sam očekivao da će biti u ovoj kutiji, ali nema.
Evo ono što bi ja napomenuo, dakle to je da ovaj smartwatch posjeduje aplikaciju kao što je Game Center, što znači da je nešto tipa kao kod Android telefona Play Store, koje inače kod mene trenutno ne radi. Također tu je i, kažu, monitor za merenje kvaliteta vašeg sna. Ja lično ovo nisam probao, verovatno radi to što treba da radi. Tu je i anti-lost funkcija, dakle ukoliko izgubite ili zaboravite svoj telefon, sat će automatski početi da vibrira uz prateći ton koji vi izaberete. Hvala vam na pažnji i subscribeujte se za još videa. Vaš NG Tech.